Kada je krenula izložba i koliko će trajati? Izložba je krenula 30.9. i dobili smo prostor od 7 dana. I tako, znači skidamo je u utorak ili u ponedjeljak. Dakle, gdje se mi nalazimo? Atelje Ismet Mozinović. Koji koncept je izložbi? Koncept izložbe jeste prikaz stila u graffiti style, 3D izražen najviše. Dobro. Koliko radova ima trenutno ovdje? Sve kad se izbroji ukupno, znači pojedinačnih radova 34. Kada si ti lično krenuo sa radom? Prije nekih, 15 godina prilike, možda više, manje više, ne znam. Kako su ekipe tada zvale? Ekipe, bilo je raznih tada ekipa, nekih, ali recimo AOG je jedna od starih ekipa koja je vrijedna spomen. Koliko je prije bilo umjetnika, da li ima neka razlika nekad i sad? Pa ne znam, stalno je tu nekih varijacija, ima ih više, manje, tako, ne bi nešto sad izdvojio da kažem, bilo je 20, sad ih ima 10 ili sad ih ima 50, uglavnom to stalno varira. Kakva je Tuzla što se tiče grafiti umjetnosti? Neko kaže da je za BiH možda Meka, ili broj jedan grad hip-hopa, ovdje kod nas, a ja lično nisam nešto prezadovoljan sa crtanjem u Tuzli. Ne znam, nije to za mene lično grafiti zahtijeva i veću površinu, možda neki veći gradovi gdje se to stvarno može ostvariti, ta bit i smisao grafita. Kakva je razlika između običnih švara i grafita? Velika razlika, švaranje, Wu-Tang, Metallica, šta ja znam, ZZ Top i to, a grafiti, svak zna šta je to, znači na što ljepši, što bolji način, na što veći površinama odraditi, izraziti svoj stil u različitim oblicima, sad, ko kako voli. Da li imate vi problema lično sa ljudima koji rade te švare i sa stanovnicima grada Tuzle, da se obratimo na tu lokalnu zajednicu? Ja lično nemam problema ni s kim u stvari, što se tiče ni crtanja, ni privatno, ništa sasvim opšteno. Dakle, Tuzla je baš grad super za to. Pa rekao bi jeste, susretljivije što se tiče crtanja, ima tu dosta površina koje smo dobili onako kroz vrijeme odobrene gdje možemo sasvim opšteno otići raditi, što je jako lijepo. Da li bi ova izložba mogla možda da potencira mlađe ljude da se više bave umjetnošću i da izađu ovako na vidjelo? Da bi mogla da ih podsjeća na to da crtaju, to pitaš. Pa, ne znam, svakom svoje, možda nekog hoće podsjećati, možda nekom smeta, možda nekom ovo ružno, ne znam, svako je tu za sebe da odluči i kaže svoje ono. Da li si ti generalno zadovoljan ovom izložbom? S ovom izložbom sam prezadovoljan, za razliku recimo od prošle, koja se održavala u kafeu tamo kod Majere, u gradskom parku. Ovo je prvi put da izlažem u galerijskim prostorijama, što je onako za mene isto jako velika stvar, drugo to je što je upravo to kuća Ismeta Mozinovića. Svi su onako bili jako pozitivni, bilo je dosta raje, ne znam, neko je rekao, kaže čak i da je 200 ljudi bilo, ne znam, uglavnom bila je lijepa atmosfera, svi smo se lijepo zabavili, tako da je bilo odlično.